сакташ үчүн, бүткүл адамзатты дүйнө ахиреттин кордугунан куткарыш үчүн келди. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жакшы тааныйлы. Эмне үчүн келди? Эмнени айтып кетти? Жаштарга, карыяларга, байларга, кембагалдарга, эркектерге, аялдарга, бийлерге, кулдарга, арабтарга, араб эмес, ажамдарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмнени көрсөтүп кетти? Эмнени үйрөтүп кетти? Эмнени таштап кетти? Эмнени айтып кетти? Агайын мусулман бир туугандар, Кур'анда Алла субханаху ва таала мындай дейт: "Я айюхаллазина аману тақуллах хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Ey iman keltirgenler, sizler Allah Taala'dan korkup, günahlardı taşlap yaşagıla. Günahlardan uzak bol yaşagıla. Aram nerselerden uzak bolgula. Günahlardan, bu takva degeni şu, Allah'dan korkup, aram nerselerdi taştı. Jana sizlerge ölüm gelmesin, bırak Müslüman bol. Demek Allah Taala'ga başı igen avalda. Allah Taala'ga sıyıngan avalda. Allah Taala şirk keltirmey, jaratkan Allah Taala'nın buyruğunu atkargan avalda gelsin başыңarga ölüm. Paygambarların da başına gelgen, adam balasının başına gele turgan, bu dünyanın sınoosu бүтүп, ahirettin sınoosu baştala turgan, uşun atı ölüm. Biro adam balası tübölük üçün jaralgan, unutpaylı. Tübölüktü beyişke je tübölüktü dozokko. Allah Taalam akırkı özünün kitebi Kur'an, akırkı özünün paygambari Muhammed aleyhisselam, akırkı özünün dini İslam dindi. Kıyamat günge çeyin gele turgan insanlarga berdi. İnne dine indallahil İslam, Allah'ın aldında kabul bolgon çınıgı din İslam. Bu salamatçılıktın, bu tınçlıktın, bu dostluktun, bu tazalıktın, bu ынтымактыктын, bu baktululuktun dini. وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. İslam dinden başkanı izlene turgan bolsa, tutuna turgan bolsa, kabul bolboydu hiç kaçan andan. Jana al tübölüktü ahirette ziyan tartuşulardan bolup dozokton orun alat. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge bizlerge İslam dindi universaldı kılıp berdi. Baylarga dagı, beylerge dagı, kembagaldarga dagı, erkek ayaldarga dagı, karıyalarga dagı, jaşlarga dagı. Bizim tabiatımızga layıktı. Bizim barыбызга ыңгайлуу, barыбыздын жүрөгүбүздө каалаган, аткарыла турган райымдуулук. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам райымдуу пайгамбар, rayımdı жашоонун жолун алып келген. Эгерде кайсы үй бүлө кааласа, менин үйүмдө райымды жашоо болсун. Кайсы айыл кааласа, менин айылымда райымды жашоо болсун. Кайсы эл, мамлекет кааласа, ушу биздин элибизде, мамлекетибизде райымды жашоо болсо экен. Зордук, зомбулук, зулумдук, куугунтуулук, бири-бирин басмырлаган, бири-бирин кордогон, канын төккөн, бузукулук кылган, ушулар болбосо экен десеңиз, бир эле жол бар. Атыйуллах ва атыйур расул. Лааллакум турхамун. Райымды жашоо силерге берилет. Аллага баш ийип жашасаңар, пайгамбарга баш ийип жашасаңар. Бул экөөнүн таасири ушундай. Качан биз Аллага кулчулдук кылсак, пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолунда Алла Таалам жашоону берүүчү дагы өзү, жашоону оңдоочу дагы, бузуучу дагы өзү. Жашоо күн сайын Алладан берилет. Эч кимге жашоо бере алган эмес, бере албайт дагы. Күн сайын жаңыдан Алла жашоо берет. Неематтарды жаңылап турат, жашоону жаңылап турат, ырыскыны жаңылап турат, өкүмдөрдү жаңылап турат. Алла субханаху ва тааланын күн сайын шаны улуулаган, жогорулогон. Бирок билиңиз, бүгүнкү күн бул кечеги күн эмес. Бүгүнкү күн бул эртеңки күн эмес. Бүгүнкү күндүн неематтары бул бүгүнкү күндүн неематы. Кечеги күндүн неематы кечеги күндүкү болчу.
Gün sayın Allah Teala yaşa verip atkanına gün sayın şükür keltireyle. Gün sayın nimetine gün sayın şükür, gün sayın hükümlerine gün sayın başıyor. Biz bir-birimizge jardam bereyle, jakşılıkta jardam bereyle, takvalıkta, günöden saktanganda jardam bereyle, beyişke girerde jardam bereyle, dozoktan kutuluda jardam bereyle, ahiretke dayardanuda birimizge jardam bereyle. Dünyanın ziyanı, ahiretin ziyanı. Bundan saktanganga dünyanın paydası, ahiretin paydası. Uşuğa jetkenge ve taavanu alel birri ve takva ve la taavanu alel ismi vel udvan. Sizler bir-biringizge jardam bergile dep Allah buyruk berip atat. Günöden saktanganda, jakşı işlerdi kılganda, kayrımdılıkta jardam bergile, namazga jardam bergile, zikirge, Kur'an'a jardam bergile, kiçpeyindike jardam bergile, dostlukka jardam bergile, kajetin bitirgenge jardam bergile. Biroq düşmandıkka, gülelerge, aşa çavuda hiç kaçan jardam bermegile. Bölünüp jarılganga, aram işlerge, çok kандай emes. Allah subhanahu wa ta'ala barыбызды bu dünyada turgandar uturumdu ele, көп emes, biraz ele жашоо берип жаратты. Көп emes. Бирок ушул жашоо түбөлүктүү ахиретти чечет же талкалайт. Ушул жашообуз түбөлүктүү ахиретти Allah subhanahu wa ta'ala. Ушул жашоо чечет. Allah Teala barыбызга iman, amal, uшу эки нерсеге вада берди. İman менен амалдыңды мен сени кандай болбосун амалда бактылуу кылам, таза жашоо берем, асман жердин берекесин ачам, ортогорго ынтымак берем, бейишке киргизем, ыраазычылыгымды берем, күнөөңөрдү кечирем, даражаңарды бийик кылам, душмандын алдында шерменде кылбайм. Силер эч качан төмөн эмессиңер. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Силер жогору болосуңар, эгерде чыныгы момун болсоңор, силер дүйнө элинде, дүйнөдө канча деген дин кармангандар бар, мусулман, силер жогору болосуңар баарынан. Бирок качан биздин иман болсо, бирок ошол иман амалдарды дурус аткарган болсок, айылда болсун, үй бүлөдө болсун, мамлекеттин деңгээлинде болсун, ынтымак, улуттар, уруулар арасы ынтымак болсун, бунун баардыгы иман амалга байланган. Иннеллезине аману ва амилус солихат sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. İman keltirgenler, jakşı amal kılganlar, meyrimli Allah Teala ortasına meyrim beret, dostluk beret, ıntımak beret deydi Allah Teala. Dünya ıntımaktı bozuşu mümkün. Dünya akça ıntımaktı bozuşu mümkün. Dostluktu bozuşu mümkün. Mümkün bol. Dünyada dağı, ahirette dağı birbirine düşmanlar olup durar. Al-ahilla yevma idin ba'duhum li ba'din adu illa'l muttaqin. Dostlar erteye kıyamet günü birbirine düşmanlar olur. Birbirine düşmanlar olur. Bir kim takva olsa oşolar düşmanlar olmaydı eken. Oşolar bu dünyada da dost, ahirette beyişte de dost eken. Bu takva degen ne? Amaldın en jogorku dengeli bu takva. Günahlardan saklanıp jakşı işlerdi kılуу. Эгерде ушундай кылсак, мына кетуган баштар бириге деген ынтымак бар. Алхамдулилlah, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келип ушуну орнотту. Жүрөктөрдү тазалады. Саватсыздыкты жойду. Караңгылыкты жойду. Адашуудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туура жолго алып келди. Бөлүнүп жарылганды. Бардыгын токтотту пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Уурулук болсун, адам өлтүрүү болсун, zina olsun, kumar olsun, bardık aram nerselerden eşigin yaptı. Ayvandık bolup, şaytandagandı, cırtkış bolgandan bardığın eşigin yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rayımdı jaşoo alıp keldi. Sahabalar ruhama'u baynahum. Peygamberimizin mehnetinden keyin Peygamberimiz ne mehnat kıldı? Sahabaların yüreğine imandın, denesine amaldın niyetin kıldı. Mehnetin kıldı. Жыйынтыгından ne oldu? Jıyıntıktığımız her bir işin jıyıntığı var. Her bir amaldın jıyıntığı var. Bu dünyada ruhama'u baynahum. Bu dünyada alar özara rayımdı oldu. Bayları kembagaldarga rayımdı. Erkekler ayaldarga rayımdı. Күчтүлөр алсызга райымды, көпчүлүк алчылыкка райымды.
Бардығы бір-біріне райымды болып қалды. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын райымдуу жашоосун үйрөнөйлү. Пайгамбарыбыздын райымдуу жашоосун бөлүшөйлү. Башкаларга жеткирейли, таркатышайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эгерде кааласак бул дүйнөдө дагы райымдуу жашаганды, ахиретте пайгамбарыбыз менен чоңу бир болгонду кааласак, пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем кармайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мээнетин кармайлы. Пайгамбарыбыз өзүнүн эле намаз үчүн келген эмес, өзүнүн ибадаты, өзүнүн бейиши, өзүнүн бактылуулугу үчүн келген эмес. Бүткүл адамзаттын бейиши үчүн келген. Бүткүл адамзаттын ибадатын оңдош үчүн келген. Жүрөгүндөгү иман, якинди оңдош үчүн келген. Кулк мүнөзүн оңдош үчүн келген. Бүткүл адамзаттын ортосундагы мамилени оңдош үчүн келген. Бүткүл адамзаттын бу дүйнө ахиреттин кордугунан кутулуш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн жиберилген. Кур'анды чечмелеп, тибян бардыгын ушун алхамдулилlah Кур'ани Каримде чечмелеш үчүн келген. Имам Шафии рахматуллаху алейхи айткан, эгерде сен кааласаң оңолгонду, жүрөгүңдү оңдогонду кааласаң, аялыңды оңдогонду кааласаң, кимди жакшы көрсөң, досторуңду оңдогонду кааласаң, анда бар Кур'анга алып кел деди да. Кайка алып кел деди? Кур'анга алып кел деди. Кур'ан берекелүү китеп, нурлуу китеп, жашоонун жолдомосу, Алла менен достоштура турган, Алла менен Алла Таалага сүйкүмдүү кыла турган, Алла Тааланын максаты, Алланын каалоосу, Алланын өкүмдөрү, Алланын буйруктары бардыгын түшүндүрө турган Кур'ан. Тилекке каршы бүгүн мусулмандар биз Кур'андан узак болуп баратабыз. Билип коюңуз, эсиңизде болсун. Канчалык үммөт Кур'андан узак болсо, ошончолук Алладан узак болот, ошончолук жакшылыктан узак болот, ошончолук ийгиликтен узак болот, ошончолук бейиштен узак болот, ошончолук бактылуулуктан узак болот. Канчалык Кур'анга жакындасак, ошончолук жүрөгүбүз нурланат, ошончолук жүрөгүбүз тазаланат, ошончолук Алланын берекеси түшөт, Алланын жардамы ошого жараша болот. Дүйнөдө дагы туура жолдон адашпайбыз, шайтандын жолуна түшпөйбүз. Ахиретте дагы Алла субханаху ва таала Кур'ани Карим шапаат кылып, түптүз бейишке киргизип коет. Туган ойлонойлу. Баян угуп коюп кетип калуу максат эмес. Баарыбыз кичине ойлонуп, жашообуздан Кур'ани Каримге бир саат берейли, убакыт берейли, убакыт бөлөйлү. Кур'ани Каримге маани берейли. Алла субханаху ва тааланын акыркы китеби, улуу китеби, ыйык китеби. Бардык өкүмдөрү адилеттүү, бардык окуялары чын, бардык насааттары пайдалуу. Кур'ан. Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah buyruk beret adilettүүлүккө. Siz adilеттүү болуңуз, улутуңузга тартпаңыз, уруңузга тартпаңыз, өзүңүздүн көчөңүзгө, классташыңызга, досторуңузга тартпаңыз. Ак карага тартпай, siz adilеттүү болуңуз, Алладан коркуңуз. Ақты ақ, қараны қара деп пайғамбарымыз ушуга чейин айткан. Балдарыңардын ортосунда адилеттүү болуңар деген. Канча балаңыз бар, канча кызыңыз бар, ошолордун ортосунда адилеттүүлүк болуңар деген. Адилеттүүлүк исламдын туу чокусу. Бу адилеттүүлүктө Алла субханаху ва таала өзү адилеттүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адилеттүү. Ихсан, жакшылык кылганга буйруп атат. Бизден пайда жетсин, зыян жетпесин. Адамдар рахаттансын, ызаланбасын. Биз адамдарга пайда жеткизейли. Мейли базарда болсун, соода саттыкта, сапарда болсун, мейли кошуна колон үйдө болсун, ким гана болбойлу, бизден адамга эле эмес, айвандарга пайда жетсин. Пайгамбарыбыз ушуну үйрөттү. Хайрун нас ма янфаун нас. Адамдардын эң жакшысы ким экен? Адамдарга пайдалуу. Сиздин тилиңизден, сөзүңүздөн пайда жетсин. Сиздин кызматыңыздан пайда жетсин. Сиздин акчаңыздан пайда жетсин. Сиздин билим, тажрыйбаңыздан пайда жетсин. Сиздин дуаңыздан пайда жетсин. Сизден пайда жетсин. Пайгамбарыбыз айтат, адамдарга пайда жеткир. Мынакей, адамдардын эң жакшысы болосуң. Эгерде пайда жеткире албасаң, өзүңдүн жамандыгыңдан сакта. Бул дагы садаканы соору сага дейт. Жамандык кылбай эле кой, садаканы соорун ала бересиң. Адамдарга жамандык кылбай эле кой. Жаман сөз айтпай эле кой. Калиматун таййиба садака, жакшы сөз садака экен. 10 жакшы сөз сүйлөсөңүз, 10 садаканы соору.
100 жақсы сөз сөйлесеңіз, 100 садақаны сауабы. Мұсылманға жылмайып қойған дағы садақа. Жылмайып деле пайда беріп қойыңыз. Жылмаю. Табассум фи ваджхи ахик, ат-табассум фи ваджхи ахик. Садақа. Мұсылман бір туғаныңа жәннет жылмайып қою. Кімге? Атаңызға жылмайып қойыңыз, апаңызға жылмайып қойыңыз, аялыңызға, бала чақаңызға, қауаңызды бүркемеңіз дейді. Туғандарға, достарға, қошыналарға, кішінекейлерге, жетімдерге. Машалла. Жылмайып қою исламда, Аллаху акбар. Бұл маданият, исламды маданияты, диніміздің сауабы, башыңызды біріктіре тұрған. Жақсы сөзді айтып отады, жылмайып қойын айтып отады. Ақшаны қойын айтпайлы қойын. Allah subhanahu wa ta'ala ya eyyuhellezine amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fi wala khullatun wala shafa'a. Ay imandılar, biz bergen нәрседен сарттағыла. Allah айтып отыр, сен өзіңдікі емес, сен өзіңдікі емессің. Мұндайша айтқанда біз құлақ, біздікі құлақ Алла берген, көзді Алла берген, тілді Алла берген, ақылды Алла берген. Bir тамшы су елек, мұрда bir тамшы су тағы емес елек, жоқ елек. Таттақында жоқ елек. Аз біз бүгін керіп алып, менің байлығым деп. Байлығын чекеге қойып, сен өзіңдікі елек, сен өзіңе емес елек. Бардығын беруші Алла Таала, ғайыптан беруші Алла Таала, райымы менен беруші Алла Таала. Жаратқанды таныйлы, чырайлы таныйлы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаху ва тааланы tanıştırdı. Allah kim ekenin? Kur'an tavhidin kitabı. Kur'an'ı baştan ayağına çeyin. Allah жалғыздығын bayan kılat. Жалғыз жаратуучу, жалғыз başkaruучу, жалғыз günahlarını geçiriuчу, жалғыз kajetlerini bitiriuчу, жалғыз перзент берүүчү, жалғыз şifa берүүчү, жалғыз hidayat берүүчү, жалғыз beyişke girgizүүчү, жалғыз тобаларды kabul kılуучу, жалғыз dualardı kabul kılуучу, ibadatка layık жалғыз, buyrukka layık жалғыз, şükürge layık жалғыз, maqtauga layık жалғыз. Жалғыз Allah subhanahu wa ta'ala. Asmanды жалғыз жаратқан, жерді жалғыз жаратқан, күнді жалғыз шығарып атады, түнді жалғыз алып келіп атады, түн менен күнді жалғыз алып баштырып атады, бейішті жалғыз жаратқан, дозоқты жалғыз жаратқан, бейішті нематтарын да жалғыз жаратқан, періштелерді жалғыз жаратқан, дозоқтың içindегі азапты да жалғыз жаратқан, сізді бізді бардың Алла Таала өзі жалғыз жаратқан, шерігі жоқ жаратқан, кеңешмесі жоқ жаратқан. Лейсе камислихи шей. Аллаға оқшаш ешкім жоқ. Жаралған Аллаға оқшамайды. Жаратушы махлукқа оқшамайды. Жаратқан Алла субханаху ва таала ал өзі құдіретіменен жарат. Өзінің құдіретіменен жашау беріп атады. Өзінің құдіретіменен ақыл беріп атады. Өзінің құдіретіменен рызқы беріп атады. Өзінің құдіретіменен барлық ауруларға шипа беріп атады. Кейбірде сынаш үшін ауру беріп атады. Өлімді дағы жалғыз береді. Қайра дағы жалғыз тірілтеді. Ешкі Алла субханаху ва таала ешкімге мұқтаж емес. Аллаху самад, бардығаға мұқтаж. Алла біреусінде да мұқтаж емес. Ағайын мұсылман бір туғандар, жашау бізді алдап қойып, Құран бізді алдамайды, дүние бізді ұмыттырып қойып, Құран бізді естетіп тұрады. Сіздің денсаулығыңыз сізді алдап қойышы мүмкін, ақшаңыз алдап қойып, мансабыңыз алдап қойып, өміріңіз алдап қойып, шырайыңыз алдап қойып, алданып қалмайлы. Көптеле жашабайбыз. Бұл дүниеде адам көптеле тұрбайды. Қабырда көбірек тұрамыз. Мақшарда андан көбірек. Ал енді бейіш мен дозақта түбөлікті. Алданып қалмайлы. Дүние Алла субханаху ва таала айтқан дүниесіне алдап қояды. Ошон үчүн алданбаш үчүн Куранга кайрылгыла, Куран окугула, Курандан насаат алгыла. Куран эмне дейт? وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Кылган амалдарыңыздын бардыгы жазылып атат. Кылган амалдарыңыздын бардыгы сакталып атат. Дептер болуп, китеп болуп сакталып атат Алланын алдында. Периштелер жаныңызда. Алла өзү күбө. Кыямат күнү тил сүйлөбөйт. Кыямат күнү тил гол сүйлөйт. Пут сүйлөйт. Күбөлүк берет мына. Жер күбөлүк берет. Жакшы иш кылсаңыз дагы, жаман иш кылсаңыз да жер күбөлүк берет. Жердин үстүндө жашап атабыз. Жер айтат экен, мен үстүндө сажда кылган, мен үстүндө уурулук кылган, мен үстүндө зына кылган.
мен үстінде ораза тұтқан, мен үстінде мечит құрған, мен үстінде басып бұл адамдардың қажетін бітірген, же адамдарға зиян қылған жер күбөлүк береді. Ида зулзилатил арду зилзалаха ва ахрajаtil ardu athqalaha ва qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Ошол күнү, кыямат күнү, жер өзүнүн кабарын бардыгын айтып берет. Зикир кылгандагы, дуа кылганда кайерге гана болбосун. Агай мусулман бир туугандар, бул бир акыйкат. Бир акыйкат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келди. Пайгамбарыбызды карап жашайлы, карап түздөнөйлү, аркасынан жүрөйлү. Баарыбыз соодабызды пайгамбарыбыздын жолуна салайлы. Жуунганыбызды, кийингенибизди пайгамбарыбыздын жолуна салайлы. Баарыбыздын мамилебизди, үй бүлөлүк турмуш болсун, кандай гана ибадатыбыз болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жолуна. Мен дагы, сиз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай райымды жашап алып келди. Ошон үчүн биз биринчи алхамдулилlah, Алла Таалага шүгүрлөр. Алхамдулилlah, жумага келдик. 5 убакыт намазды ушундай окуйлу. Жумага келгенде окуйлу 5 убакыт намазды. Жумадагы мусафирга фарыз болбой калат. Бирок пешин, зохор, ал фарыз да элечи. 5 убакыт намаздын бул өкүмү, пешимдики андай кем эмес жумадан. Ошон үчүн иншалла алхамдулилlah мынакей чоң бир айылдын бардыгы келип отурат. Жакшы угуп, иншалла биз укканыбызга амал кылганга аракет кылайлы. Ар бирибиз өзүбүздүн фериштелерибизге жакшы амалдарды, жакшы сөздөрдү жаздырайлы. Бирөөнүн айыбын көргөндөн мурда өзүбүздүн айыбыбызды көрөйлү. Бирөөнү сындагандан мурда өзүмдү сындайын. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала бизге атайы периштелерди берди. Периштелерге иман келтиребиз. Бу периштелерге кантип иман келтиребиз? Жан алганга периште келет, ошого иман келтирип коерун. Кабырга баргандан кийин периштелер сурайт, иман келтириңиз. Биздин амалдарыбызды жазып аткан периштелер эртеге күбөлүккө өтөт, кыямат күнү иман келтириңиз. Амал жазып аткан периштелер бар. Бардык нерсени булар жазып атат. Эртеге Алла субханаху ва таала колубузга китеп бергенде адам баласы айтат: "Охо, кичинекей чоң эч нерсени калтырбай жазып турган." Эч нерсени калтырбайт. Калтырса кыянат болот. Калтырбайт эч нерсени. Бардыгын жазат. Ар бир сөздү, ар бир көздү, ар бир кадамды, ар бир күнөөңдү жазат периштелер. Ошон үчүн келиңиздер, оңолуу жолу Кур'андын жолу, тазалануу жолу Кур'андын жолу, бактылыктын жолу Кур'андын жолу. Аз жашасак да алхамдулилlah түбөлүктүү Алла Таала ахиретибизди оңдосун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушу 23 жылда Кур'ани Каримди толук жеткирди. Үммөттүн ишенимин оңдоду, ибадатын оңдоду, амалын оңдоду, кулк мүнөзүн оңдоду, жашоосу оңдолду. Кембагалы да бактылуу болду, көзү көр азизи да бактылуу болду, эркек аялы да бактылуу болду, араб ажамы да бактылуу болду. Мынакей сахабалар каяка чейин жетишти. Рухамау байнахум, өздөрү арайымдуу, радияллаху анхум ва раду ан, Алладан разы болду. Алла Тааланын разычылыгы түбөлүктүү бериле турган, ал бейиште эң акыркы неамат. Сахабаларга бу дүйнөдө берип койду муну. Бул деген кайсы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын артынан түшкөндүн себебинен. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, келиңиздер иншалла биз эң алгач жараткан Алла субханаху ва тааладан кечирим сурайлы. Я Алла, канча аткар деген буйруктарыңды аткарбай койгонубуз үчүн кечиргин. Канча кылбагыла дегенди кылып алганбыз, кечиргин. Ушак гыйбат кылбагыла деди, жала жаппагыла деди, жалган сүйлөбөгүлө деди, арамды карабагыла деди, арам ойлонбогула деди, арам жака баспагыла деди, текеберленбегиле деди, көрөбасты кылбагыла деди, эки жүздүү мунафыкты кылбагыла деди. Я Алла, биз билип билбей буну көбүн кылып алганбыз. Канча Алла субханаху ва таала буйрук берди. Мага шүгүр кылгыла, бергениме каниет кылгыла, мени эстегиле, менден корккула, намазды окугула, бирге пайдалуу канча деген буйруктарды Алла Тааланы аткарган жокпуз. Болсо биз Алланын кулу,
Allah Taala'nın kulu kulçulduktu görsetiş için, kulçulduktu atkarış için gelgenlek bu dünyaya. Allah Taala ertege kabırga barganda sizdi bizdi atın kim elem dep surabайт, фамилияңды сурабайт, канчанчы жылы туулдуң деп азыр бу дүйнөдө сурап атканда аны сурабайт, паспортуңузду сурабайт, байлыгыңызды сурабайт, канча перзент таштап келдиңиз сурабайт, кайсы жумушту таштап келдиңиз сурабайт, кайсы мансапты таштап келдиңиз сурабайт. Сурабайт сиздин улутуңуз ким, сиздин уруңуз ким, кайда жашадыңыз, сурабайт. Allah сурай турган кулчулдукту сурайт. Кулчулдукту сурайт. Алланын канча кулу болуп жашап келдиң? Кимге роб деп келдиң өзүчү? Кимге сыйынып келдиң? Ушу ааламдагы болуп аткан баардык нерсени кыймыл аракетти кимден болот? Ким тарбия кылып, ким чоңойтуп, ким өстүрүп, ким багып, ким акыл эс берди сага? Робуң ким? Туган 24 saat Робум Алла деп жашайлы. Биздин сиздин эле робубуз эмес. Bu бүткүл ааламдын робу Алла Таала. Алхамдулиллахи роббил аламин. Куранда башында айтып койду. Бүткүл ааламдын робу Аллага мактоо болсун. Эми кабырда эң башында мен сенен робду сурайм деп атат. Курандын аягындагы кул ауду би роббин нас, роббун нас менен бүтүрүп койду. Биздин сиздин робубуз Алла. Акча эмес, дүние эмес, жер асман эмес. Алла субханаху ва таала роб болгондон кийин biz marbub Allah Taala'ga sığınaylı. Allah Subhanahu wa Taala kaysı nersedен narazı olsa, kaysı nerse tıysa andan toktaylı. Ağa barbaylı. Özgöçe. Tuğanlar uşaktan toktaylı. Aram nerselerden. Al-gıybatu aşaddu minaz zina. Gıybat zinadan da katı oğur günöz. Zinanın günösü kanda iman acırap kalat. Tukum kuruyt. Kan tögülüp. Aram nesi? İsrafkelçilikti toktotaylı. Allah Taala tıygan. Ay meyli jegile, içkile, Allah'ın nimetine faydalanğıla, Allah'a şükür kılgıla. Bir çekten aşpağıla da. Kulu veşrabu ve la tusrifu. Demek bu Allah'ın buyruğu eken. Bir adam bendenin emez, bir perişte peygamberden emez. Allah'ın buyruğu. İsraf kılmağıla. Demek ertege kıyamet günü her bir somunuz için cevap veresiz. Her bir som için kıyamet günü Allah Taala surayt, kayaka sarttadın deydi. Kayaka sarttadın deydi. Bu sura var. Oşun için inşallah her bir somdu biz tuğandar Allah'ın hükümü kanday, Peygamber sünneti kanday, oşaga sarttaylı. Paydalı sarttaylı. Arkamızdan soğuk jetti oturganга sarttaylı. Allah razı olup turgan amalga sarttaylı. Allah'ın dinine, Allah'ın mahluklarına saptayın. Saptaganda da elhamdülillah, bunu özünün yolundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun bardığın canlı kayda işletiş gerek, maldı kayda işletiş gerek, bardığın yolunu aytıp koygan. Beyiştin bardığın, beyişke jakındata turgan, dozoktan uzak kıla turgan bardıq amaldı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp koygan. Şunun için inşallah tuğanlar gelinizler, birinci barımız inşallah Allah'a tövbe kılaylı. Ya Allah, ibadatta kança kemçinlik getirdik, geçirgin. Davatta kança kemçinlik getirdik, geçirgin de. Biz Muhammed Aleyhisselam'da ümmet elek. Biz özümüz de ibadat kılıp, eldin bardığın ibadatka jıga turgan, ibadatka alıp kele turgan ümmet elek. Tileke karşı ya Allah, biz özümüzün ibadatımızı orunda talvaya kaldık. Başkalarının ibadatı tiyakta tursun. Men özümdün namazımdı özüm turguz alvaya kaldım. Üybülemdin namazı, ayılımdagi adamlardın namazı, mamleketindeki ümmetin namazı, bütün alamdagi adamların namazı. Ya Allah, ya Allah, kıyamet günü birinci namazdan esep alat gelsin. Kim emin namazı yok dünyadan ötüp ketotsa kanti esep beret. Al kim bolmasın. Al kim bolmasın. Rızkını Allah Taala beret. Menisizlik emez, kurt kumurskağın rızkısı Allah Taala cevapkerçiliğini algan. Rızkıga andayla gıcalat bola vermeyiniz. Emnini jeyim, kanday jeyim, jey albay kalamdı, ölüp kalamıyacak. Sizin rızkınızda ayağınız da jey albay, balanız da jey albay, atanız da jey albay, eminiz da jey albay. Hiç kim jey albay, sizin rızkınızda hiç kim talaş albay. Allah Taala her bir adamga enemin içinde 4 aylık kesinde 121. günü bardıq rızkısını yazıp koygan.
Ошол ырыскыны адалдан табасызбы, арамдан табасызбы, өзүңүз билесиз. Бирок ырыскы сизге жетет. Алла адалдан дагы берет, арамдан дагы берет. Себеп бу дүйнө сыноо дүйнөсү. Акыл берген Алла Таала. Ошон үчүн кыямат күнү эсеп китепти койгон. Кимге акыл жок болсо ага эсеп китеп жок. Кимге акыл болсо ошого эсеп китеп бар. Айвандарга эсеп китеп жок. Акылы жок адамдарга эсеп китеп жок. Эсеп китеп ким үчүн? Кимге акыл берилсе ошого. Сыноо үчүн Алла Субхана ва Таала жаратты. Ошон үчүн ырыскыга өтө эле көп кайгырып, дүнүйө үчүн туганчылыкты кеспейле, үзбөйлү, дүнүйө үчүн динибизди сатпайлы. Дүнүйө үчүн бири-бирибизди кордобойлу. Бири-бирибиздин каныбызды ичпейле. Туган, Алла Субхана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтты? Бир өлүп калган ит деди го буну. Анан көрүп биздин кажетибизге, ырыскыбызга мейли. Дүнүйөнү жакшы деп дагы айткан, жаман деп дагы айткан. Жамандык ушу ата баланы ажыратып койгон. Жамандык ушу кан төктүргөн. Ушундай дедим. Жамандык ушу Алланын өкүмүн таштаган. Акча деп намазды таштаган. Акча деп ушуну зынага барган, кумарга барган, арамга. Бул жаман. Бул фитна. Дүнүйөдө дагы сизге тынчтык бербейт. Кабырда да тынчтык бербейт. Ахиретте түбөлүктү тозокко тарта турган дүнүйө бул. Мактаган дүнүйө кайсы? Мактаган дүнүйө ушул акча менен адалдан тапканыңызды ахиретиңизди куруңуз. Кандай дагы жакшы мал, кандай дагы жакшы акча, доллар, ошол акча менен ахиретиңизди курсаңыз. Түбөлүктү ахиретиңизди курсаңыз. Ниетиңиз ахиретти куруу, сарптаганыңыз ахиретти куруу болсо мейли. Буну Алла Субхана ва Таала мактап атат. Демек кайсыңыз тугандар, келиңиздер. Бүгүндөн баштап иншаалла биз канча жашоо өттү Алла Таала берди. Ушуга иншаалла биз мейлайлы тооба кылайлы. Я Алла, канча шүгүр кылган жокмун неаматтарыңа, менен тооба. Канча я Алла сенин сүйкүмдүү пайгамбарыңдын аркасынан сүннөттөн эрчишим керек эле, эрчиген жокмунбу? Менен тооба. Канча буйруктарыңды аткарган жокмун? Менен тооба. Канча сенин тыйганыңан тыйылган жокмун? Менен тооба. Канча сенин Кураныңды урматтай алган жокмун? Менен тооба. Канча сенин махлуктарыңа пайда жеткире алган жокмун? Менен тооба. Я Алла, тообамды кабыл, тообанын эшиги ачык. Алла Субхана тооба кабыл кылуучу. Тообага эч кандай мечитке келгендин да шарты жок. Дараттын да шарты жок. Кыбланы карагандын да шарты жок. Чын жүрөктөн эле пушайман болуп, я Алла, мен сенин алдыңда уялып атам. Сен кечирүүчүсүн, тообаны кабыл кылуучусун. Мен күнөөкөрмүн. Күнөөмдү кечиргин деген. Мына жетиштүү. Мындан аркысы бүгүнкү күндөн баштап иншаалла өлгөнгө чейин кимдин канча жыл, канча ай, канча ырыскысы калды, Алла билет. Бирибизге дагы караңгы бал. Бирибиз дагы билбейбиз. Бирок калган жашоону тугандар каплетте өткөрбөйлү, жахалатта өткөрбөйлү, надандыкта өткөрбөйлү, караңгылыкта өткөрбөйлү, тообада өткөрөйлү, тахаратта өткөрөйлү, истигфарда өткөрөйлү, шүгүрдө өткөрөйлү, таквалыкта өткөрөйлү, ынтымакта өткөрөйлү, ибадатта өткөрөйлү, даватта өткөрөйлү, Куран менен өткөрөйлү, зикир менен өткөрөйлү, шүгүр менен өткөрөйлү, каниет менен өткөрөйлү. Калган жашообуз, канча жашообуз калды? Ар бир дагы түнүбүз, күнүбүз зикирсиз өтпөсүн. Бир дагы түнүбүз, күнүбүз Алладан бейишти сурабастан, дозоктон паана тилебестен өтпөсүн. Мынакей биздики тугандар. Ошон үчүн иншалла келиңиздер. Алла Субхана ва Тааланын бир туган кулдары болуп жашайлы. Бири-бирибиздин ибадатыбызды бекемдейли. Бири-бирибиздин ибадатыбызды бекемдейли. Ал кандай деген? Алла Таала чакырып атат, хайя алас сала. Биз да бири-бирибизди чакырып коелу, кеттиңиз, хайя алас сала. Келиңиз намазга чакырып коелу. Хайя алал фалах деп атат. Биз да бири-бирибизди чакырып алайлы кутулууга. Алла Таала өзү муктаж эмес ал. Биздин ибадатыбызга муктаж эмес. Ибадат кылбасак деле ибадатка ылайыктуу. Биздин мактообузга муктаж эмес. Мактабасак да мактоого ылайыктуу. Биздин шүгүрүбүзгө да муктаж эмес. Шүгүр кылбасак деле Алла шүгүргө ылайыктуу. Жараткан Алла Субхана ва Тааладан калбайлы. Алланы разы кылуу бактылуулук, Алланы наразы кылуу бактысыздык. Алла разы болот Мухаммад Расулуллахдан, Алла наразы болот Мухаммад Расулуллахны таштап койгондо. Бир эле жол. Ошон үчүн иншалла айылда отуруп дагы Алланы разы кылсак болот. Шаарда дагы Алланы,
кембагал болуп дагы, оорулуу болуп дагы Алланын разы кылсак болот. Алланы разы кылуу ал кыйын эмес. Адамды разы кылуу кыйын. Адамды разы кылыш кыйын. Алланы разы кылыш кыйын эмес. Чын жүрөктөн тоба менен болду. Арамга жакындабаңыз, Алла сизден разы. Алла субханаху ва таала, жараткан Алла таала барыбызга өмүр берип атканы, бул өмүрдө шамы өчүп баратат. Жашоо азайып барып атат. Ошон үчүн Ибн Джаузи рахматуллаху алейхи айткан экен: "Я касира дунуб, эй күнөөсү көп адам, ва калилул бука, эй ыйы аз адам, күнөөсү көп, ыйы аз адам, сен ыйлай албаганыңа ыйлагын" деген экен. Мурунку адамдар такыбалыгына ыйлаган, сен күнөөңө сүйүнүп жүрөсүң го дейт. Күнөө кылганыңа күлүп жүрөсүң го дейт. Мурунку адамдар такыбалыгына ыйлашкан экен да. Биз күнөөлөргө күлүп жүрөбүз да. Андай болбу таксырлар. Просто биздин жүрөгүбүз карайып калган, биздин жүрөгүбүзгө келбей атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Жүрөк заңдайт, дат басат, караят, тазалануусу кандай" дегенде эки нерсени айткан: Куранды окуу, экинчиси өлүмдү эстөө деген. Куран окуп өлүмдү эстесек жүрөк тазарат. Эмнеден? Эки жүздүүлүктөн. Куран окуп өлүмдү эстесек жүрөк тазарат. Эмнеден? Капырлыктан, ширктен. Куран окуп өлүмдү эстесек жүрөк тазарат. Эмнеден? Текеберликтен, көралбастыктан, ичи тардыктан, жаман каалы, кара ниеттиктен, өч алуудан жүрөк тазарат. Yawma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Туган, ишенип коюң. Кыямат күнү мал мүлкүңүз сизге пайда бербейт. Бала чакаңыз пайда бербейт. Алла айтат: кыямат күнү мал мүлк, бала чака сизге пайда бербейт. Бир гана ким таза жүрөк алып келсе, ошо пайда берет. Жүрөктү тазалай турган мөөнөт азайып баратат, түгөнүп баратат. Жүрөктү тазалай турган мөөнөт азайып баратат. Тазаланбай ушу дүйнөдөн өтүп кетпейли. Тазаланбай кокустан өлүм келип калбасын. Күнөө кылып, тоба кыла электе өлүм келип калбасын. Бул өтө жаман нерсе. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: "Күнүнө мен 100 жолу истигфар тоба кылам" деген. Бир күндө күн сайын пайгамбарыбыз канча жолу? 100 жолу. Астагфируллаха ва атубу илейх. Астагфируллаха ва атубу илейх. Астагфируллаха ва атубу илейх. Пайгамбарыбыздын күнөөсү жок. Ушундай күнөөдөн күнөөсү жок, маасум. Аллага күн сайын 100 жолу тоба истигфар кылып атса, сиз канча жолу? Сахабалар айтат, bir majlisте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир отурумда 100дөн ашык жолу Роббигфир ва туп алейя деп коет эле. 100дөн ашык бир majlisте. Ya Allah, günümdü geçir, tövbamды kabul kıl деген. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, биз түнүбүз, күнүбүз тövба менен коштолуп турсун. Бирок кайсы күнү келип калат, кайсы түнү келип калат өзү билет. Ошого чейинкилер иншалла Кудай кааласа кыямат күнү эсеби жок дейт алымдар. Сөзүмдү жыйынтыктап тургандар, кыска нуска. Биринчиден тövба кылайлы. Экинчиден Куранды окуп, жүрөктөрдү тазалайлы. Өлүмдү эстеп, ахиретке даярданайлы. Алланын кулчулдугун, ибадатын дагы элдин бардык Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болгондон кийин колубуздан келишинче адамдарды ибадатка чакырайлы. Ишенимдерин оңдойлу, амалдарыбызды, кулк мүнөздөрүбүздү оңдойлу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пана тилеген: Аллахум, ар бир намаздан кийин пана тилеттил. Аллахума инни ауду бика минал куфр вал факр ва адабил кабр. Капырлыктан сакта, жакырлыктан сакта, кабыр азабынан сакта. Аллахума инни ауду бика мин мункаратил ахлaq вал а'мал вал ахва. Ya Allah, жаман мүнөздөн сакта, жаман амалдардан сакта, жаман каалоолордон сакта дейт эле. Ар бир намазда салам бергенге чейин пайгамбарыбыз 4 нерседен сактанууну пана тилегиле деп айткан эле. Дозоктун отунан, кабырдын азабынан, өлүм жашоосунун фитнасынан, даджалдын жамандык фитнасынан.
Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ve min azabil qabr ve min fitnetil mahya vel mamat ve min şerri fitnetil masihid dajjal. Vaktinizi gelinizde 24 saat Allah berdi. Dünyanın arkasından kuyu dep bergen yok. Rızkını izle degen var. Bırak Allah'ını unutma, rızkı ber üçün unutma izle. Rızkını izle, rızkı ber üçün unutma izle. Rızkı ber üçün kapa kılma izle. Rızkı ber üçün narazı kılma izle. Rızkını izle. Kim yok da otar. Bırak rızkı ber üçünden ümit kılıp izle. Rızkı ber üçüne jakında izle, andan kaçma izle. Anı buyruğunu atkargança izle. Sınav dünyası bu. 5 vakit namaz kaza kılmayla. Kayırda olmayla 5 vakit namaz bekem. Elhamdülillah Ramazan'da Racap ayı. Buradan keyin Şaban, Ramazan ayı geletat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Racap ayında ne dua kılatın? Ya Allah! Bizge Racap menen Şaban'da bereke beregör, esen aman Ramazan'a jetkiregör. Ballighna Ramazan. Allahümme barik lana fi Racap ve Şaban ve ballighna Ramazan. Buna ki Ramazan ayına jetken var, jetpegen var. Ramazan ayı tiyakta tursun, kança degen adam bugün gündün gördü çıkkanın, batkanın görmeye kalap turganlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan da korkunçluğun üstüne aytkan. Ertemene Müslüman, geçinde kapır degen. Geçinde iman menen uktap, taң atkanda kapır olup kalat degen. Kıyamatga jakının belgisi uşul degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, adam uktayt, amanat жүрегінен alınat deydi. Al degen iman alınat degen sözde. Bu Kuday saktasın oşodon. Oşonda doğruga jakında paratabız. Jakında paratabız. Oşon üçün İslam dinimizde jataardın duaları var. Dualarda okup jataylı. Kuday bilet. Kuday saktasın kanday ölüm gelip kalat. Oşon üçün zikir menen jatsak, Peygamberin sünnetin dualarını okup jatsak, inşallah ümit iman menen turabız degen ümit. İman menen tursak şükür kılıp, iman menen geçke jetkiregör. İman da geçke jeteyin dep dua kılaylı. İnşallah kulkun özünüzde ondop, buraya paydağınız jetpese dağıçı, ziyanınız jetpesinçi. Buraya siz maktaya almasanız, camanda aylamayın. Gönlünü götür almasanız, gıcalat kılıp aylamayın. Biz özümüz kançalık nurlansak, kançalık oğlansak, kançalık sünnetke jakın bolsak, oşonçalık Allah Taala'nın bereke verir. Buraya çöyremizni unutpaylı, baldarımızı, kızlarımızı unutpaylı, ayaldarımızı unutpaylı. Ertege kıyamat günü bu turalı çoğun bizde surak var. Çoğun surak var. Şunun için inşallah aytat da oku alınız. Bala çakağınızga dünyanın kenin sartlasanız dağı, dünyanın kenin. Dolar emez, ken sartlasanız, milyard dolar sartlasanız, ertege kıyamat günü sizden kaçat. Eğer de siz buga Kur'an öğretseniz, ertege kıyamat günü sizni izleyip, sizge tacı giyinize matama dev izleyip. Bu dünyada bardık dersen ayağı balaça sartay verin. Kıyamat günü sizden kaçat şunun bardığı. Bırak ertege siz bugün de Kur'an jattatsanız, Kur'an öğretseniz, bir süre olsun, bir ayat olsun, ertege sizdi izleyip, kana men atam. Atam, kana menin atam de. Sıydın tacın giygizeyin de. Tuğandar, oңой emez, günler aldıda turat. Oşun için kança ömür verse Allah Taala'm bunu tatıktı, taza ötköröylü. Taza yaşaylı. İnşallah Kuda kalasa Allah Subhanahu wa Taala barızga tevfik versin. Vaktımızda ayakta kaldı oşoyt. İnşallah şunca çoğun cemaat geldi. Allah'ım razı olsun. Birok inşallah azımla damınalardan kengeşip genendirek cuma bayanı bize kıskara vakt. Bu sizlermeden inşallah bir yarım saat 40 minutta bir söz büte turgan söz emez. Dağı inşallah bir top inşallah meseleler var. Özü inşallah asırdan gelmemizde? Şamdan gelin de. Şamdan gelin Kuda kalasa bayan. Vaktınızlar olsa inşallah bölüp gelinizler. Soruңuzlar olsa soruңuzlar da alıp gelinizler. Bir şeyde Şamdan gelin? Şamdan gelin Kuda kalasa uşul jerde soruңuzlarga dagı жооп ve berегенге hareket kılabız. Oşondoy эле kişine imandaşabız. Da genen inşallah Kur'an-ı Kerim Peygamber sünnetinden sahaba Peygamberimizden ömür bayынан жоопкерчилигибиz boyunca, oңойлuk boyunca, бактылуулук boyunca bir genenирээк сүйлөшөбүз buyursa, al эми inşallah andan başka vakta çok hazır da.